Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? Would you rather tear out your brainstem, walk out into the middle of the nearest four-way intersection and skip rope with it, then continue living where you do now? Then move to... No! Tentacle Acres, where happiness is just a suction cup away. Dagens! Är det spiken i kistan? Vill du flytta så långt bort att du kan skryta med det? Skulle du hellre slita ut din järnbark, knalla ut mitt i den närmsta fyrvägskorsning och tvinna vedbaden än att fortsätta bo där du bor nu? I sådana fall... Jag hatar den här kanalen. Nej! Tentakelstaden! Där lyckan väntar dig runt hörnet. Dobrý deň. Bola to posledná kvapka? Chcete sa odsťahovať až tak ďaleko, že sa s tým budete chváliť? Radšej by ste si vytrhli mozog, odniesli si ho na najbližšiu štvorprúdovú križovatku a skákali cezeň ako cez švihadlo, ako by ste mali ďalej bývať. Ten kanál neznáš, Nie! Odsťahujte sa do chápadlova, kde je šťastie len jednu prísavku od vás. Hola, ¿acaso no es el colmo? ¿Quieres mudarte tan lejos que podrás presumir al respecto? ¿Prefieres arrancarte los sesos y colocarte en medio de la carretera? ¿Autopista? ¿La autopista más cercana y usarlos como cuerda de saltar a seguir viviendo donde vives? Pues múdate a... Odio ese canal. Villa Tentáculos, donde la felicidad está al alcance de tus ventosas. Kumusta kayo? Ubus na talaga ang pasensya mo? Ilipat ka na ba sa malayong lugar at hindi na magbabagong isip mo ngayon? Mas kung gustuhin mo bang kalagkarin ang sarili ngayon at dalhin sa gitna ng pinakamalapit na four-way intersection at magpasagasa na lang sa patuloy na manira sa kinaroroonan mo? Kung ganon, kailangan mo... Ayoko sa channel na yan. Ano ka ba naman? Tentacle Acres, kung saan tanging ligaya ang inyong mararanasan. Hai, ini kah yang terakhir? Kau mau pindah jauh supaya kau bisa menyombong tentang itu? Kau lebih suka merobek otakku, membawanya ke tengah-tengah pertigaan terdekat. Ke perempatan terdekat dan melompat tali dengannya daripada tinggal di tempatmu sekarang ini. Kalau begitu pindah saja. Aku benci saluran. Tidak. Ke Tentacle Acres, tempat di mana kebahagiaan hanyalah sebuah penyedot. Привет! Вы дошли до ручки? Готовы бежать туда, где прошлое будет казаться вам сном? Сделать из спинного мозга скакалку и скакать до перекрестка 3 дорог? 4 дорог, а потом все дальше, на край света, лишь бы не оставаться там, где живете. Дурацкий канал. Нет! Вас ждет заповедник щупальца. Здесь вы найдете счастье и покой. Nie lubię baterii. Yes!